Ich dachte nicht, dass gestern und morgen anders sein würden. Und ich sah auch kein Schild mit der Aufschrift Erfahrung in der Zukunft. Mir war nicht bewusst, dass meine Definition von Erfahrung so individuell sein kann wie mein Fingerabdruck. Zugegeben, ich war gepackt, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, dessen Koffer leer war. Ich spreche nicht von Ereignissen, die einem durch einen zweideutigen Prozess aufgezwungen werden, der einem einreden will, dass schmerzlose Situationen nicht existieren, wenn man auch Vergnügen empfinden kann. Nicht jeder hat ein Verständnis von Erfahrung. Es ist die einfachste Aussage, die ein Mensch treffen kann. Es gibt auch Menschen, die sie überhaupt nicht brauchen. Sie zahlen nicht für sie, sie bewegen sich nicht gegen die Natur. Sie leben nicht einmal nach dem Prinzip des Zufalls, der irgendeine Art von Erfahrung mit sich bringen könnte. Denn Zufall ist so selten, dass er in keiner Gleichung einen erkennbaren Wert hat. Ich sagte gegen die Natur. Wenn ich die Erfahrung erzwinge, werde ich nie satt sein. Ganz im Gegenteil, es steigert den Hunger. Ich weiß nicht, mit wem ich mich jetzt noch streiten soll, falls es immer noch jemanden gibt, der diese Funktion des Hungers vertritt. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass du nicht mehr ständig Hunger leiden musst. Ich werde jetzt so tun, als wäre ich deine Mutter, und ich verspreche dir, ich werde dich nie wieder erschrecken. Nemyslela som si, že včerajšok a zajtra sa rozličujú a nevidela som ani v budúcnosti tabuľu s nápisom zážitok. Neuvedomovala som si, že moja definícia zážitku môže byť taká individuálna ako otlačok môjho palcu. Priznám sa, bolo mi nabalené, ale ešte som osobne nestretla nikoho, koho kufor by bol prázdny. Nehovorím o udalostiach pretlačené dvojmyselným procesom snažiacim sa ti dať najavo, že tie bezbolestné situácie neexistujú, ak dokážeš cítiť aj rozkoš. Nie v každej hlave existuje koncept zážitku, je najjednoduchší výrok, aký človek môže povedať. Sú aj ľudia, ktorí ho vôbec nepotrebujú. Neplatia, nehýbu sa proti prírode, nežijú ani s princípom náhody, ktorá by nejaký ten zážitok priniesť mohla, lebo náhoda je taká riedka, že nemá vnímateľnú hodnotu v žiadnej rovnici. Povedala som proti prírode. Keď zážitok nutím, nebudem nikdy nasýtená. Práve naopak. Zvyšuje to pažravosť. Neviem, s kým sa mám teraz pohádať, či sa ešte niekto nájde, kto si túto funkčnosť ľadu zastavuje. Chcem ti len pripomenúť, že už nemusíš byť naďalej stále hladná. Budem sa teraz ja pretvarovať, že som tvoja mama. A sľubujem, nikdy ťa neprekvapím.